yo no view me do na me sia me va moji na nya me ne va moji jagba na subscribe like man na ma video plan me no via pa ma elevele egbe no so de ya me di mama phone cho yin ye vugbe fe video you me upload e cho ivai new ile nya be Unos company okpo ewe amedo ga suso yo jebe yo ana o monu popo be no gede company eme Unos company monu popo ya ga na mewe magba be relative ema relative gbo me yin October pe November fe no wu ape you list you pe program enu ile nya be na o me ko sign ha de wala me ko link e ko da de video fe go me ble susu be na tem assign no vele na e de Telegram na va o tap ne wo tap vola ke ma na dega ko de wallet me wallet ya le veve na we e ga yo le mama na me ode obe November fe nu ape na ti wan de ta ma gblewe Christmas fe ga ya me le mama na we fifula mega ko video ko da de do ku gbo Christmas fe ga ya me le mama na we fifula e go menye be ga yo le jojo na mi de o le joga elle sueme de dollar de cao Unos alo onks e anye gayo le na amena Unos e anye exchanger Unox e anye ADB le Ghana Commercial Bank vo onks e anye Ghana ga paper imele dudu alo Togo ga CFA mi fra ne le dudu de ya o le nana vivi ta egama yawo le mama kle susube o chena ba ho obe eni yo le miana de token yo le miana de ele yo pe wallet me yo pe exchange ji wa listi ta me ame yo mi ti un jo 11 vvv ma o de me de dollar de kaya mi ti un joere yo anami un sembe mi ati wan jire ba trozo gade account me nami le November pe nu video imewo e chova ile yevugbe yemere pepe didi pe popo e ya nyama me koda de nkume okay ma de gomena onu ile me be na de le jojo la gbe yemere we po e gomenye be menye Ghana zan gba na e ba te un va sign le Unox pe exchange e download the app wo no si anu pe link e over there anyobe na zanwo ID card Ghana ID card Togo ID card na ko verify ameyo le monu po na we de ame o me po do ya ta Ghana retive ya ko pe tanu ma gbo na we yen be le yen po fifila de cholin kele gome na sign play wo ID na sign vode wa na o dollar wa me wo ma gba be wo dollar we ton ya wa na we na verify do ku ovo won to de odibe yo anya be won to nya megbeto alo robot de le account of buta watch na obe won to na ko dollar wa mewo ko de account yo me pe susu be yo a confirm be selo wa bia be $10 na ko de account ye me ne yo a year bank account vu fede kokoko wa ko gaya wa ko vu wo yo na be minimum balance day $10 ya le hohola siwe wa no one account mo ma de na po video yo me over ide wa kpo ebe te gade o leme $10 pe e anye tonye leme yi me ko de me klo susube no nye be amegbeto menye account de la sinye mete un dega chofuma ko va de yo tome ya akpa ma le vevere happy you are now monu popobe na jega suso de wo account me e majide yo na un sebe de e mo vuzon be amegbeto mi confirm be amegbeto yen menye mi agboya ne bank account gbanle ta yo na monu popobe na je e gade de zon ta ne zi click wade ne zi click wade withdraw wade nyo withdraw information wenye ma me call official monji ne me dibe video ime wo chova ide e fe gome dede alo yivu gbe fe video de e fe gome dede e ya nyima Christmas fe ga letieve ya joy free of charge mebe joy free of charge o me ho $10 ko do a dollar e wo yo ho la si we de ko be na ko de account ma no ko ma no won to wa de
no nya we vo klache wate wan de ne ko verify account ever de wate wan de bo mebe mega cho video re ko dade do ku gbo me miau ta ma webe uno exchange pe update ya mele miana vo me gbon mangro de le ko yone thumbnail jibede Christmas money everyone must get it I'm a sia me college be ne kasi nyema ble no koga ko dade exchange ji me wo multiplication plus addition de we na mi wo le jira fifila 0.08 ya ole onks jira ta no nyebe e ho wa me wo de wo account me ya ne multiply wa me wo nene wanye ne multiply alo e wo mama me tefe wo de nene wanye blave nene wanye blave wo de nene wanye ala fa de nene wanye na we sigbe wo na konta ema 0.008 0.001 me gbo be 0.001 ya onye ya nyeme khosebe ne wa ba wo gama wundo de ayide dollar de ka nyeme khosebe ayide dollar de ka e go menyebe menye gavio ko dare be yo amana me wedi na me unu va yo gbo me wa oji otoro po vai po be de world coin nene o le jira nene o la me $100 na me United Arab Emirates di me le fifilare account do le ne be ya vuide o le magbo be Ghana ga e ya be 700 Ghana cedis alo 800 Ghana cedis ya o la me na be na ko account e me ato agbe yi de wo gogo me ne na gbe be 200 dirham ko Ghana ga me ele nene ya o la me na account de na vule fi mi amendo mi vuo ma o e do wu ma ta $10 yo hola we alo ga yo le jojo na we de na de wo ele asichaole ya o le ga wuri ma na mi wa te won de le November fe nu wo fe Christmas fe ga yo na ko fle nu re e ya nyi ma ojo na we me bia dagba na me se me nga ngo be ne va mo jide dagba na subscribe voilà na me clame de video fe didi be popoyi o na mi le tiefe be ma ko glo na we be de yi na ba sign le link echi de velia na gede link o me de kanu me zi asinyo jipo de kemele ya hack we o pete nwi na me so e bia dagba na we ya no kame